na usue nundu nimese unilondo wailie na nimonondo wendete uvindukite nundu siana ilati ona sio siana hivi juju anamono malikete malikilo milene na juju tu mandinsi ya undu tutona kwekana na umilo nundu nolikile mono ndeni wande yito ona muno pa ukambani witu niwingevie na wewe ona siana ina kekeo kwa kwa tio wasenye nundu ebinderi ni kwanza yala mimi yawe yani noni ndiye se nibide wanina yosine kana ngede wanina kiawa muno bibi agarani ona niendeto ona kana keine nyekelelu kenene kekamile Ajiji sitene nundu ni manangia nundu na ngela ngali akwa sisike mono ninona andu majebe tanga nziani ende yi mengunangia ngalo magambe munene watindata ona tuti yegendo glass okay wote net kanati skulu tegwati wa kwa kisunguma kita drug abuse na inde twalikande ni o kidogo drug abuse ni mitumile midhuku ya ona mundu ayesa kwa sianiwa ni ito ni muntu muno na aithi kunengwa ila sita over the counter drugs kananda wa ila sia kuthikuwa ndukani na ndana andikiwa ni ndakitali onosu no kutumia ndawa vibaya na yu ndiko nanya ki mundu mwana ngolilie nye karo nene nusa abangi inde ni nusa osuminge nenu saa elangwenda kwa thesia na in fact that person was a doctor kana mundu so ndakitali na ambia jeni tha ondika kana ndinywa ndawa kodhu kana ndi abuse the drug nundo for me kana kwake we anu sao kanini we then wona ndi na ndi sini kwitha kayona ata ona kwa uno kutumia ndawa vibaya kana soma umile kuno kutumia ndawa nai nundo pe ndo withe wa ni ndawa ya osini ndawa ya kuita kendo kena withe wa waite unotie kwanza yawe mwene otomana tongo mundu wa malaria mundu akawa kiambo okesia ithia iundu kindonete either no ne dikaundani ngalesia mundu zunudu no muzomu na pe hiyo dakitali yeva kubi etono nzisia ngamia undu juni yete nelwe kendo chando nelaga ndibeba ningundu kiundina ukethia yuyu nwasisi akamana enenga ndawa ya kithimo kena mundu ninde wa base ndos tindos niende yaze na ndanenga ndawa esu ya chambo yu ino yake nundu tio wake waite tachambo yusu ni kutumia ndawa nai nundu tio wenda ewe stress yake si akwiwa no kwenda kwia katolo akomea because visine ya hizo bila niwe no komete okay kwa so na kewa katalo ka panado ona kede watu mia na ndawa nundu daktari ko na se onye kawu na to wale to mana mutro ondia wendia nike nundu mana maingi la to anyu panado na to abwa to ata to ayito wo ona ko kuno kutumia ndawa nai nye muthenya mani na ndie over the counter anaina tabia ola kodwa wasiandawa na miani ngwigwa kamutwe ke ndia na ke utemba angwe kambe yende na mutabia ila na yagwa na ndo kaende na kitu yamboze yakiwu anenga ambia nyeke wuke kwanza nengia lita muima ambia nyeke wuke na ndunywa watu ya nesio na wadi wekalange nduke yakainge banga nundu ndo ba masako no kono ndakitali yaku akautabia ni jaone kana akakuandikia ndawa na ila na nyo kewu najua unali lifika na najua ni sawa kwa itikela duke kunienda wana pana ndo duke kunie kaze ni kuita juu kuna yiti wake kiwudi drunk okay kwa uno sema elewe kunywa ndawa nae ute nondo utonata kunenda kitali kiuno joke no kiuno drug abuse kindu chake lino isilatwa drug abuse tona ata onwi kana kutumia ndawa sia kumila na nenge isuno useo twetha o tu balaba ile tekwasia usini kutumia ndawa sia kumila no thuku lakini pia kunywa panado winywa wike kana unywa panado uite mutwe utanewa ni daktari onosu no thuku ni kutumia ndawa nai tulike yunga likonisu kana ukuno ula wetawa ni kunywa ndawa sia kumila kibo ila weko yake bilani me utabasia chokela kitu mama nywa ndawa yini chao nini sinuko manite na ingi wakula mundu uwa unyusa abanginike
kila kitu andu mamuika kana andu ange yutu iko asema mamuika kene kitu ikene cha kila mundu kila kitu manyonda wasi ya kumila nicho juu pe andu mamuika manywa aya andu aima manyosa muno kuthea kuinteract na mwana munini onethe au mwana mukungia mundo makita amatuona kethia mena olawia lakini andu aima ela tuonena kana mundu muima ese uko kweleza mathina ofisini mundu muima muno anambia nise nibapikire ngalawia ni mutwe muno na ngato ukesethia ndio kwatatonye nyinganya thani nsomo nyezi nsomo ndio kwatato na nithitwe na maswanio maingi mundu ndi na sinde cia kwithia ciana fisi igi ng'ombe akwa ng'ombe la nene kweti ni na kuye na juni na nemia museo kwa ndewe yani kana ndi musee kana musee nye mwene nye juju ni na mathina make family kiveti jagwa juju ona kimbona hata neva thei mundu ondomwe ndiwe yani tasa no mathina na juju nye mundu dike uweno jageno na naumala ni toonga emozio kwata we ngakwata kindu neno ja juju dia mundu ningo no dio gethia undu na kuwa yani family you natia diovani nejoa ni kito onyandawa kana ni muoke oge anaitha ni sange wana nana kala ka ukunde dio ni kana ngakwate to obalangu iyo koma eva nongo iyo koma kwa nongo makebelani nongo mo babundo dikito no di kigambo satanera dei ogedi ona bu bedroom kwa nyene na atiwa na koma buli nyonka ni kana ni dio na to muyani no mubaga ni kunde kendo kana ni media ndawa ni kana weje dia ni na kwatato ni dio ni muyani kibedi kiasi nikita au media kendo ni kana ni gata ni kwatato ni maswani muzende yani siana ndiye kuijao na maisha ni mwenondo mambatete why so koma na mundu mukomwe oketwa bisanga kwanye kibunye nika kenu ndu wake na why so koma na nomwe ubizini anandwe baza on just some few meters around 200 meters jukumaga tidipu naende mayoka umunde tilo kwa rambewa atatu tilo juterinda nini siana imizi kwanza yu akameva magitete mathina na nimona chief trawe na wamu akwethiwa atona kugelio simo akasia kibetiki ndukani na ndokekiwe chao ndokekiwe kilo 5 cia mbemba ju matotala kana ningeti na access on this government tito no matethi na ngaini museo nondo ela serikali yoni kwithiwe MP ninewa mbesa cia ma CDF nini juwe liona itunita kwata kawilinjo temea fancy sindu cia utethecia andu yitha kwitu sithia wakwa mweshimeo yende yina no we good kana ugetha nigwa nduvitia mundu nukuthina nini wonka na noka na moka na twana tuni na ju ndoka ndambe ongesia ba na nwene ona ino lo konja kanaka ona ndina kindo ona ina kebibita ba they na ndiki kwa nyine ka omelia kabana ndo nika na wateto nye nini manga kindo ninya nika na kwateto ndikegwe sana inde otuko na yukibu ekoso nyusanda wanondo wakwithiwa nukukia maybe ndakegwe sana imuia tilike kunywa mundu anywite ndawa cia kumila why so koma na mundu mukomwe anywite ndawa cia kumila ukamukula makulyo akwiye anywie ndawa isu niki ningomanete na ingi ndigwe ya umwe ningomanete na ingi na maimbia amweni mathina mama weani nukwa raswa ni boss yake angi nimeuka makakuya ninosie malone na angi nimeukuya
mbese zako ila inosi nipeniwe ni mose shonde na juju ndi nondo neka na juju ombenu nyinese labaya nasa nethwa na amnana nikana newe nikana nole maswani ndikatuke mu kiba wa moto na mbosisi umbethia nunyite na ena stress bingi kwa na ndola waona mainywa ndawa cia kumila ni katikati woku kana ala me affected muno ni unywi wa ndawa cia kumila ni katikati wa muika weba muno pe ni kwanza ilasi ta itatu pe klasi kecha kuma miaka 16 kwambata malikete ndawani cia kulevya Evanaka, ona wethia etu. Nenge nona waka CDF. Na inaje baba kubi. Ebe binda imene thi etu obunza mwetu ni wa school na kwete bangi nda smoke. Igi nitumethia la nitumethia okunse yani. Igi lata nona ila mane wa mindi tam. Kana ka kuwa nondo wa mathina mana school. Nito ndao si ya kwanza si rumuni inywa ndawa yani nyawangi itanyuka mato na ndothia aya ni yetu anini mono ni under 20 years aya mabitoka ngapa u nethia yuzu menya reality nethia ilafu menya na nondo igaje nini na yaone alama uko nanga ivalua winethia imunamo me smoko menya tobongo toto ta tobongo loto ne tomoto etete dina mwingi mono nondo ne twambesa nini na mondo ndamilo ndivyo siana isusi endea na kunywa aya juto kata bitoka pa angi juju stress ya maisha ameulwa miaka 28 asini stress mande yokata sia maisha either mundu munasiye kana kilunguni geja kuma miaka 16 kukaba na ndeno ndungi ukeka na kuike balwa ka usina ge nyamundu a stress sia maisha mundu muka mundu me pena stress sibo mundu umene umiye klasi cha nana penye umiye klasi cha form 4 na penye uma university na madala amavika university na automatic makwate mawe lakini matezi kana pawe maisha yange makwaso na ela maligande ni anda waisi akomila juju mbese juju ailete ona ndi anania kwake na dhina ukie kwake wa musumbe kanondo ndane kwata we undo natalete ndasoma nato netho na muse class lakini no pikege bando ethia juju ndondo nge wakwika peangi after that masi aisiana na sianera nundo hiyo kwata mawe ndithia ena ma stress make na ndalika ende ndithia tondo no ambiyo samangaten ende ndalika yimo kwata munu tokundia ende nyanganya ondo wendete ende no ithe wanganya me amilevyo ne batonde ka ukethia ando ila me kunyanda waisu manyusa mathi cia makasia nyo no ni wane na stress ya masomo ni wane na stress maybe cia musie kana ni temba ni wena muse no lazima ndo asuma nyo ndawa kana imatetha cia hata nondo for example ila mundu athie kala club na na thina wangilie 10 na ila wathi ba club no wa spend mbesa kunywa ku ni ku matethia kutunga mbesa isucio Dienda tinene hapa nondo pe kindu juti nene hapa tati atongo tikonele liando ogede yuju nondo no matwetu kesiana ni matwene ezindu imondo no nena tawe mosie ju ogede aneta inde wodele lecha mwana nai juti ba ni matwetu kesi na we kindu tinena kwaliku ogede ni moza bana chief no nana no nana ona no na totavisi no ya mo me ya zia ona basta na twije ogede jiji ke basta onemi nijoke mu drive ba maundo ni asu ona yeso ni wa senzisie kiwo akitwekithia mbinyu ni mesi kwitetea ni mesi tetea na upolia wenda kumaanisha ila mundu wathi kilabu anywa stress ila na situmio konywa ni ithela kwa kabinda mundu si ithela mundu wako kwatwa nito
na kwatwa nito utukozu ni waikata ni wabetoka ko oramukania na maisha yange mauni azizi ngaika geloko moteri acho you chief no twitikilane kana according to ndo wasiana wonikana stress tu sithela kabinda kala wanya amilwa akoma lakini ndi walotiele maundu make yose lobo kethe thina gwa no fees uzu na kwatwa no kathia mande mbesa ko tukese kwa satatiwe matetea si matetea no sio matetea lakini obindo ikube lakini in the real sense andosendo natame utetheka ni kunywa nine kule ya mundu mongo ulilia ambiye atanywite vangi ndathukuma na ndaunusa to an extent of aiwiswa mana no unywite we aunywe na yeka labandu athukuma uya wake perfectly na okela athi ndaiye mundu su nyene ngabanete namwe na nesio tabua biti yeno na ina munda wai na kirangai na yo ne kimwana kimwe omandisia mundu wa kwegata ombume sekiranga iki ne kana okethe ambe ambanga nyane moseo na mwana ndete ayandete na gozo ambe nake nizokomane nanganya na moyoge na tuyegwana mundu yo undu omodi mumete kulagwo ndoge na kiranga na pe level mu washikete sana Ulinda ushikete ground yuyu pe monda pe lebu washikete nesa kiranga inesa na yuyu moga mambe ya patende gidi gilita ndatu nesa na mambe ta mose nane haye mwitira amambe aye tunegisi ndira to comfortable you as a yani wana munenelo pe ka plus anya na ka lete yana na me ende ya ka plus ka uyu nu oke nemo maine bana plus ende ai ende biti ela ya ipo makunete kiranga iki no gilasia evadita ya tinga na yuyu na sio thina mutumi wange ambe konkwise kimwana keya na mya idina ite yone nganya ambe ando kone baliyeta yogelwa nigendo genge mabityo make ne meba na nuko thuko ambe baliye pano amba ukuna agevya ne mwaka nesa kwa hiyo ndo wana biti yeno onandeda ndo tupigia tunene pekila yiki mtu mwe na yuno na kibo mundu ena adabu soma na nye nini si kila kindini wakwa niye dekisi wanenga uya ningotethia na ntisa kwenda mundu wibaya ese kwa affectwa nikiucha kwa pe mabityo meba ngamela ba ngotavye inde ju mundu uyu muthonoro tena kibalo na ndena kintu yuyu thizio tuma yuyu mukomananziani au konanya na ndea ugende mundu nukwenda kwithi wana mbesa na kendo kauka minolika akilini kana ndakamene keka on demand amaito kana oyithie yuyu wuga mundu iti nenda kundete kikombe cha chai mwanti mana na ndegi wa kikombe cha chai kiuti chawo kiundi chawo na jiji nake atakundete sikaleso wenda tu yagibo yo na kwamba kala mungu kulie mundu atanyite chai na by the way meku ona ndo mwikie chai cha okay mwikie kawa usio kwa mwikie ya mundu usuteseto mwikie chai kina mayani mundu nuko ya au baini bete kana wani sia umila kana bo yani mwenda utera ne waliki ju ozu ni waliki la chaini na jamo kwa atapyo kala cafe ni kalikile na atakundete chai ndapoa okay asante tusioke wala tu jiji kwa wine wabasi aye ula mundu ate zite kukwata mbeza uwa mutumo wa hukunde dhanyusa aumwe mundu su nuko thine kamuno kwa hiyo kwesio manda nazienge either mukomane au lechendi au vene na ketha mundu su ena mbesa ciake thina wake wibana we ndeisa ukuna mundu ena mbesa ciake se umuya kiunyusa wala na geye mundu abangi ewe suya ya sano kana suya yitathwa temba za mundu abangi yithia wabayolo na yethuambe ibayolo ya theyembi mwikomana ambe yotheka
Okay. Na juju no kwesya ukwakwa nundu ngi eke ela we ya mundu no rep mambo zinu no ya rep ya and ofisini ya mundu ombe kwanza ni sio kwata kimwana ke ofisini akerep kimwana iya kwata mundu ngi mundu be wagera yeke dogingi onyo ya no chao no mundu moka no zini wa mrep aya no yani boss muima wiki suti nako bataita akwa nduya mana mukwati ye mundu moka okay nicho kipige ezyo bige yakendo cha okwata mundu oyo na hikindu kimwa yana mpesa ngusune noto na kwenene ya okay sawa kwa ukuno wake wilikila mwene wake juju ni gwise kwe express mwene wake mundu ndena otherwise na kini jojo kamutwe na nundu mile ni urikendo kengi ona ndeko nduyo ukamukulia kwa nisore na nyindie sekulani lakini zaidi ni kwa nasi hai mundu ni mwazia manani nisi ngisi mokwete uzilelo wake kanu sigo kambalance ukede tio kono we baza muno lakini uzilelo nundu tiwe ikwete negito negendo ona muima mo babaya prison tizi aithi afangi no likile na yu andasu manu sabangi esa kuweto ne kosaya ne oye ngoko siene ata nikenda akawe bangi yumundu su mwitu ya muhimu wabano ndo kamwesa oritinye ne isi titinye ne tikwenda kwakwa mwa ndwesi nondo ni nyete bangi edo silelo angoko ni mitandatu kana ni myakele wendo silelo angoko ide kwata na kelo nyete ende ate akatike stage ya kwana na tio wisa utwa wakadimwe mutwe mundu wako ya sindu yini na thimawa ate akoka kwa myambele nge kotini lakini yuju mundu wapike ya stage na seta ya rape ya assault ya kuwa yini yoto tueka atwa akambo thimu asiwe ni chao kitumieko na indi yuni mtoto na hivi yuji sa indi alando kande ngiri yuju ene kozokoma ya chief yuni wewe si awu kweli chief huyo ena miaka tamionga bandatu tuwayo lakini ndaike kosa yengele ilio na kimi mutoni kanati asiwe ni chake mokwete ezo pike yabo kaune basi yawe kosa ila mundu wekita yeso tukano kuyothima yune se yuge koso umundu pesi wimota ilete kwisa kwekawe mumundu lakini yuyu niwe kakendoki choni chao kitumie weku na ndaye kakendoki ni chao okay ikulo yakwa ni kulia ni andu wonde ala matumia ndawa cia kumila methia wana mathina pile umila kathina kamwe thina wa nyeni na thina unzukumete kana nina challenge fulani cha maisha nicho kutumene ndiye nanywa ni onde ala wethe yake lab kana manywe yao mefikwo mmeunywa nundu meenda ku solve thina fulani zitu ase kwambia kunywa ebando getu pege la getuma ethati kumanyegwa tondo ziana sia thiba ya skulu imanyana sia kana ndoni mwekalile ni tindoni ela itindoni sio ela tondo ni nani ni school sia komanga sithi imwe ismoko ingika ya mato inge ikeka sindona juge ya kali kwa bona ke anetonesa keyo kana ka Sunday school ke ingenda chuma akakomana na tongi wezeria yiketonya iju maisha yuju taidete kalona ayewa kunda sama eneji siendo isu yu reala maisha inde yuju ka mundu ukaulika wona mwene ate umana kana no alikile maisha nyazo akila kindu kilika mutwe akiline ndaka mene kimokwata aitweka inde yumulebi nesa ndatweka mulebi na nikwethia anywe nundu wa itindo ayendo kubundigwa ati kwethia egwa na thina fulani kwendo mundu wewe ndasukumetwe ne thina okay
asuno maundu amwe ende musaisa mwendo ala maendeye kwithiwa kwitu nduani na ende lilikana twibaya likoni ya YouTube ana kwa Mutongo TV Stroke FM official na ende tingalikoni pia ya YouTube Mutongo TV na ende awena uthasio wa kutuma ikulo yaku kana woni waku nambani ili 395 tuithwa ende tuyosa mokulu asumeni na tuimusungia na ende nikenda withe kilungu ke ni chotedio kwaku na ende tisokethia kwaku silikali yikitata kuikithia kana umile kuya nduani ni wathela Ondome silikali gani yiketenesa nondo tina mupea wa nakanda nakanda ni yaje ya isieti maundu maumile namba ile silikali kwisilado kumine mayo ala twase juju ni machief na nani ni mo kubikia mutumia wa kisio andwasi ni mometha amasia hizi maundu maumile pe alimu na pe andu ma counseling na kwe riap andu ala magwatikana kendo gege magwatite muno matwa wa riap kana pandu pa kui kumanewa na kunenwa naku na kwithiwa ute ukwatangana na sindu sianda wase kumila mbogi yipandu ute isio konoki ene sindu isu pandu ka yekala na mbethi aniwe kwa counseling ni wane mwa muno undu wasindu ithi cha ukwati na jundu ni ewo mamwa acho pandu ba nyimena mbethi anotonya kwekata no ambe ya kukieka na ndo ambe ya kuona essence kana ambe ya kuona chao undola tu ano tumete we kala thina noyo wa kutumia ndawa seole kwa hiyo silikali ni ukitana nayo ingi nipea yekera tokanya mainjio ni mali kile ile wesethia ni matonya kwethiwa ni matonya thi makoza mbesa silikali ni kana makamanensi ando kuo ya ndoani ingi a Kristo na twasi wa Islam na moni mali kile ile nundo enojuju twasi ta Kenya you not kill tailete ondikilewa ta disaster nundo umunde nitweya Mombasa tegeja tukukwati wetani siano ndo mona sianda wase onela see what the billions ito no twiki okambo on that are the new kegote keani tisawa aya roilo tinege pangi mingi mukwatiwe within 1 week nyingi guto noni wa Kenyans ogere ni mato anesa tuona malodi magwite mboki mbinge muno ugaiya serikali ni akwata metogile tunoni ya county commissioner meikwata ugiona iminge muno county commissioner bitowe banga sako tuona akwata ukiminge muno ena ma chief make na police tuona makwata na weta na madis mandozi endo hizo ni kwase kana silikali niende na kukitana na chao na ndawase akulepi ona twatikia county level ni tuona andu alamate mangwingwa ilap sio masahala matailete ni tuona governor ndatinde andamea na muno ndasi andu asuma kwato mastaki ndamunengete license za kwikata ya kudrosia masahala matema biku masahala mailete mundu navingwa kilabi chake kwa ngabana witu ingona eka unusu na ndiye sikana muno nundo ni mwaito ni mama ni mwene ziane yangamia ni tuwa nondo ukwatete kwithiwa emutho kumono ndenda ilap siati ya masa ona ndasi ime itilwe kula itaileta kwa ya ndoani na ningu muunga mukono ndoani kwa ya village tiyaleta ithewa na siendo tatulapu tutu nini tulatu wines as spiriti tutu yaleta ithewa kwa ya ndoani toileta ithewa kwa town ukeze ya kana ka yepitha kana mudhugumi wadi ya mudhugumi muundane ndo zembaka wakambungu ona milari jeleta kulikwa kwa ya ndoani siya to kwa ya matao nugeze ithewa mundu zimugumye savali ukeze ona 50 ndetaka mota kamotwa ni bandu abazane pe na distance ndasembo yuna koko yu ko yu kimiti yake kuasia simizi ndetangu ko yandwani nina monga mukono 100%. Okay ndio tunaona kwasia kana asiei amwe ni momatuma maundu ama umile maendeya kana methi wasiana ni sio asiei namwe na imedewa yuta kana kaendete school
withia ndakanenga mbesa onora kulia mbesa ini siaki ona nyendi andike omusala weano diwe kangukolie pe mundu osomie ami na university omonde na ni na university omonde adi kulia we ene musala aslingi ngilie komi Pegana na ko ke school ko ne wa pocket ya ngili ekomi akakata lela ine ile itatu ikabike ekomi yomba sei ane akanengete kakeke hata na no kai bie numba no kaunga mema pata manumba na kanenga extra na ke na mindo ya uyiti akanengete mbesa isi yake kibo bone na aliana na kunondo tienda kwa sakana ila musi wanenga mwana wake mbesa mbingi amonenga akanywe kuya mekalame university kana kindu cha mudemba tausu when Gage University no Gage University na kiko kiuma ni nanye na kwa ni bigeta kana ngasome bia tiwayo no to amusiana siana ila sio kana mbesa isu stare ila sithi awana sio nizo sisi ikolia na nizo sisi utende ila buni ila nene na nizo sisi utoka ukombo angale na ikakombo yala angi maende maka kwade stare lakini ti lasma wa musi ni wanenga mwana angili 10 uketha yede mwano nengi ye to siana isu to tusiesi elangu munenga mbesa mbingi oname boarding school mio primary school ndio maanisha nduka munenge pocket money nondo membi wa munenga pocket money na niwe sisi ndo kusiendea kana ama secondary ila me okuthi events ya school kuyanza wa school wendo mbia musi ndakanenge mwana ndakaesoso ka aikuze skala nini deto ni boarding ya school na ngoka ngamanya nesa kana pemuse yoka one bank au school kindu cha mwana akalata siabo erinda ya wata wenda akambangi ngilile ndakanenga ngili 3 so basi awakanenga separate from outside the banking ya school wakanenga wemoze yakanenga bese isu nojo ni mwanafunzi okwenda egata ediwe klasini ndasoma mundu wiklasini kwambeze bosini siai kibo baunde tu vitu kano kidogo omonde nienda okalaka na kanenge shilingi 500 na kange okanini wikanenga ngili 10 ndo mbe ndo kane wakanenga ngili 1 ke position ya kwambe ya kweka maundu madhuku na ngili no more than kawa kanenga 500 si beza zile mbangi wabaya school ni ala maingi lama the event with there maybe ndisini accountant kana no maybe ndeba kube na nono ndo enda utinda ngobisine sasa yenye nilipewa na mama naweza tumia hiyo ni jana ever so ni there wana ndo kala waandikiwe ni accountant na mewa ni maendete ni maenda abu ofisini ozo ti accountant wiga ekaleta ofisini ozo eweka ne mbasai ni media wameva principal eva teacher on duty eva na manenga na mapata mopa na meishulekewa ndio nasomi ndio secretary na atu adio kwa na bindane nita nengete school na tongo wa school ndaya mundu kwa yebinda yako kubibia mindo school taenda ndio na ona principal mwene dato shuliki ando nyembe that's me ndio kama sisi mvuko no kwa kana nina cha nina mbesa wewe ndasiana ndatoya ajewe wenda mbingi wenda mahana 5 na tiende tobana na tiende kwika na tweka kwata silingi mahana 3 ndiye anawaolanga na tuithi na yoka nesa anyway you ndeni wa kisia okilate nacho ndi kwenda kuikia kana ninisi nya kwa nengie basangi limwe ane na anenga manele yubi bobe saumela mathina okay ikulo yakwa ye mwana utanywa ukimusikwo na mwana wewe ko akewa nduka ikeke na ke wendo mbeno ndo nengwe pocket money mbingi athi sukulu nukuthionywa na kuondanywa kana ni kwai ni sisi akumulicha utatwane mbesa hivi mo a control we is here no munenga mbesa lakini a control we is here mbesa hivi ndona munenga ingewa munenga tesiaki na ndanenga na yake balwa school ya imewa kibu kuya misi ase ni makaya kunywa okay siana nene si secondary university or siene
Nego kwanza asi saumu control umwe ukione muthuku etha ningone thia kwa imbia endo mbeteke na fridge kwanza ile okani letwe niwo moko tuma siana hii siambie komiro ailete either onan either mukunya enyo kiwina discipline na ndoka kwako na pe mundu ku notice kana we mwene nyonyi ninya ailete kunyo kiwina discipline ndoka pa wese ethia na ndawia sia na hivi ena discipline niwe nyasiana ona nukuye nina ndia nangena wanaenda na with case nangeni joni noni nina ndia na museyomwe wa mundu moka ndiri tumaandelesia na okaambia nganya ningwenda momo wako very strong mundu olani na gwe mikora ni yokie akanwani na niendo kandumie momo very strong na uko kandimie Nandia niende tena neti sioke to yuyu. Nandia likangaleni akwa. Na mungu egeni dina ambia ona peina tena. Number 1 kulikangaleni yake ninethiye masova moki. Namba ile twali twekali anaumiyamo na anenga ilasiana imokuye. Ulonge nuna ndia na wikon. Nundo lina dima mama wikon. Ninonye nina the ena goba na ekili na ngoja kana ninyuza na me ndiasama ngale suti okuao siana isisi yake no kuya na ziana nienda icon okay na nuyite baya mindone Pau City musama mazurubala manene yunga kulo nasia ase yasu Nundo siana isini siona na ndokambe ya isa no siende wani kusama kiuki ya wabawu kiuto na mama inywa yu mwanafunzi usiloko newa mbese isu mbingi mbeya usuno niti kila this school nuko enda kuikata indi hota wa manegwe na esa sindu isu tisia yika yaku mwana usunda kakazi wembesa Nundo nenge the one wese kiene na abatiwe ona ne wambesa sianat akosa ibingo school indi ama bona ba no nitule ase yasumuti Nundo wakwethiwa okay mando ne mabindukie kuyo mundu kwasia umaye wakwa nonu sasikala na ambe yela ngwenu kandika dinde na sikala ninde siethe akwa nonu sa na nenda kuthiko mu treat na ithia yose ethe ake aimwe kiangaleni na imutu awe mwene kilabu na ithe mu ya chao ukina nite nicho wewie andu ametha amakwatene na kuthosia nthobi maisie 18 years below ndukate maundu makonete kana nthobi indi above 18 drink responsibly nini loko mana na musei umwe we loko akangunia simu ni mutaite mbesa sia na akaambia ndiye kalaba masako pana na weba na mie ni within ambia na no ukanga unenga kila kendo chako na nina drive yena na hivyo kendo chambe nina medhiye na kana kake na kivikisie ila miaka 18 na ndia oka akawe chips na kamia lakini nataka msinga na idhiwa miaka yana 18 tutastakiwa najua huyu ni chief nitaenda naye kwa ngari Ndondo weyobo nitaenda naye kwa ngari na niweti ya wita na akathoena na mukudi ndiwe akata ambie nitito samithasia wisi ithia ethano kegwa kefu na mukudi amusi tagujuju mundu uyo na nitetikila na kana siai ni mama change anenge ni maende na uchangia maundu maumile na ende kibo kwa mwena uya mwingi na nondo ibinda yitu ni yathela pachile nateka itatu nene si wa ikibo na nene si utongo ndo athelela bo na nene sebe ukibilo kwenda utabia sia yeze ngenda ibinda yabi kabo withie ni meyumbania kunenga kibila kyo no seo na sia nengo mutogia muvea ndo wakonda cha pamutongo TV tese mutongo ni neke ni mokamba wonde eva lawe na kufikia aba nini ne tongo esiando mama sako die chief ni extra chief ni principal senior principal chief of course dio kotita yes
na ni senior principal chief ni ongamia all the chiefs na mpaka mutumia wande account ni jito ya Masako na ni ongamia atukumi on the maserikali ni mwandiki munene account ni jito ya Masako na kwa union ni nyengo mawakilisha na ni liwo ela ni mimi yako tio muo kwa vinyanando kwa golobya ne ko wende tekibela ni ke no mpi ndonga mongaba na ndonga me senator na yuri Indonesia kwiko na kulia antu meke badokanya mambe ai no tu onga bakibela ni cho senator mundu wa ne venda kwithiwa na oversight na mundu tona wisikie ba ya yo ma ofisi ni haya no tona opingocha akaete mbesa account ni jito ya Masako bandu bakwithiwa ete na mbesa ito no to manangava ndo arso kibela kini kana ukowa undo nako wa ugeyeka ugethia ndini ko bine na mbesa withia no to no siati ikadokoma kwa hiyo ne ningetia kibela cha senator wa Masako tabi kama aka wa 2027 ningo kulia mwene ndi ibindane bi azia yesi na nika natifike bindane ni anenge kibela kwacha withia ito sie kibela nika na mono ndo thuko myodokoma undo baadi makwete withia wa uni gweta kwata nesa na kwethia kwino thuko mose yutu tona ukuya all the best ende binda yuya ikunia malevo wona yabika ende yutu ka kuya bandu enda cha useneta tutavyo keka ata kaunti ya Masako lakini kwa yutu ikuya all the best. Thank you. Asante. Mukango ni ama 11 nesa. Asante. Ekainde tutungia mubyani ko 7 yaku na kuka ko kamemeni kama bisa kama Tongo TV kwithwa wina na ene na muno asiei kukona maundu ama umile ko ya ndwadi. Ibindane yengi tukaumanda na tukakatwendesi onenania naku museisya mwendwani na utungia muvya nundu akwithwa twambile ilo imwe twa na unengelelea vilingi womi setweka mathangu na inde yuni tweni ya kilungu cha muka na kwithwa na unenania ukonete omile kuya andwani musye sisya mwana waku musubie na inde muno onatiku subia maundu mo mile twibindani ya mbua na inde nitisi kwimbanga suka na sene bindani ya mbua sisya mwana waku eba wathiba sebinda ya saku nasimu ukulikana no wende yenesa Nita Caroline Mweni wa Muteti twithia na ingindi no vilingi wa mauvo wa saa monza cia muthenya kwa oyu chonesa.